mwirigiro bwakwa nwithirite wina ugoro bubwega ningukugwata ugeni kirinteto chietu cheru thaa ithatu na rua iri tariki 8 mweri ni jwa kenda mwaka ni jwa 2025 kirirwa rire turantukia na rua turi kuria maoni jaku izari kwigururia nkuchano iri gukujirwa biamene bya gisiasa maoni jaku izari kwigururia nkuchano iri gukujirwa biamene bya gisiasa araniria na bautu gukurukira namba yetu ya SMS 235782358 amona kinya kiri mitando yetu yokinyaniria amona nteto ira nkureterete ni Yara tu kudhurania kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. akariba karani wodini ya marimanti kuthambeta kenda kuithondekera barabara na thaindi na taito enjeru Acting Secretary General kiama kia Mbas DMK kiogora kwithura kurungikwa kwa mugambi manyara kiamene kia Mbas mukuru kwirikana gutiga mpione mwekuru wa mbere na anabawe nyuma ya kureta mwekuru mweru tugakuretera gichunchi kia biiri kia rugono rwa mwanya mutindwa riua riathwa Mona nireto mathithio ni Maureen Kirimi na ningeto Maureen Kinya akariba karani kuma ward ya Marimanti ni bezete amwe na kuthambeta kenda kubatetheria kwagirithia barabara cia gukurukania matura barabara iria cionekete kuthuka bonene ni borotete atongeria bare baba ere kura bakiuga ni babatezanirite untubutumite bakanyamara ni kwaguka matino ugendi bobwega Paul Kabethe ni agutwambiria ire megwari buya tinda muthenya gwe mthi gukunia ugunturania muringe irakira giteki atinda gutura barabara kuma muringe kuthi mwanka nturania tabankongi kawatithania ntura karibu 5 mwanka kangutu ikawatithania muringe na tabankongi barabara ino yumite Gacharani yagendera Nkararu yaumira Kangutu karia baende bakire na Weru TV ni ati baithiritwe baikurukagira kinyamara kirene wakagita nontu bawagia bwa barabara ino anto bathiurukaga kuma Kasarani pakathi mwanka kwa Rukunja pakathi mwanka Kangutu riu bakathungira na ndeni mataganto na ithanduku kuma Kasarani mwanka bakabaringe na ithanduku ajuite kwingana mwanka mwana uyu endia mbu ciake cio na ng'ombe monka mboto anjera bya kinyamuroni ende muthomi njoke nontumbie wego utitonaga na mbeca nukwingana cio kurithia cia muthanga ugatwika utienda ithe kurima njira na muthomi njoke tigatume kanjo yite kuria muthangana na antu bakuta batumania kaita tabaiba ukinyithiria ntumwa agatura bena kinyamara kirene mona kuigwa bakithurana kagita wakagita oreago mwingi gomba kumachaidia lori ngiri imwe lakini totiende wananto baba kweta chaidia batano tameanke 5 chaidia balanda mugwanja kale Gacharani tugekere thandu gwetiro mwanka nturene etitani ukuthiurukana kira gita gikia ki muthomi njoke anenkanire Marimanti ndachiwa kwingana kio muntu mwicho ambirie kinyamukira ingrupu ya Marimanti nenkeretwe gitinenkanetwe kirima kungi mthi barabara ino igiturwo na kuganerethi ya wankoma utethio kuma kiriumo wa Karintere ino timu siasa kana mutongoria wori kui murimi wa kawaida tuombite kwendia tuthoroko twake hamwe na tuburi ni kingomba gutetheria ruagina na aragina kumane na kinyamara giki nendo itukuromba tu ukayagwe kwa mucemario mwema urakoneka thirikari na tutethie barabara ino watane buranire kuma Gacharani kuthi Kangutu nontu barabara ni arutwe yate mwana to yauma kithaka kairi nende tuinyekere tona wikarume kwibanda tire bungi barabara ikyo yatima mbanga ndo wakandimire wananchi nontu nya nawe tu nyantu ba kwetu kamatana mathanduku na thirika ya county nweriku tuanire mara gitu turumira kila itakiaga na kuya Marimanti kia muthomi njuke yanire
ya watwikire tiringa muro wakatita kijite kithita bakarocho mwiri twakamatie na withanduku mwekuru wa brother ungi ari ntura waga ni thanduku twakamatire na mwiri ende iko ndatimie ndali manjira no rubo nene muno no ntuthirikari tio tuona ngwatire ndendia ndia kwigwira ndutaga imburi ngwatie roga ndendia kumanturani ya muringe wa dini ya Marimanti nkiripotera Weru TV Bito Paul Gwakabithi onde nkuchanio chionekete guchokera kiamene kia Abbas uria ugwatirite kanya kamwandiki munene DMK Kiogora na ithurite ati Mugambi Manyarane arikitie kurungi kwa kiamene kiu augite akambiria gwitana michemanio mweri twitite kureta mwa siasa baria bakumereria matatigiti ya kiama kiu. DMK Nkuruki ni arikithitie ntumiri yawe ya kuruira giti kio Senator 2027 akiuga arinama agachinda. Muthumurioki na ripoti eje. Na thaindi na taito njeru acting secretary general kiama kia Abbas na naru ande ari in that capacity. Ojuna ni MC wa Bogeta West no DMK Kiogora urabugite nandi no rungamirite kiteke mwandiki munene kiama kia Abbas ujuni Mugambi Manyara kwithwa rungiki betrete gamba rari court of appeal ra kurungikwa kwa wele thwa kigitwa batina ne muchamino jwane kijugwe kwa Ramisi Ndhiru na members bane kibaraniria bale ba opinion ate Mugambi atichokete mbasi na best interest chake makia mbasi nuntu bwe muona na kawira na kwa UMP erone ne okamona DCP waigwa DCP ni kurwa no wokurwijithia aukene ageta kwa range so political parties akagura kiama no gigutwa Mazingira Greens Party agekira rais bawe bale officials ageka kire au na no akurira mbasi na ndi ne kierisovu na ndi temwitikiria kairi uchoka kiamene tugatwenderee negamba rimwe akithwa ritigere riu court of appeal Nakuru na inyaro no rikwenderea na irutwete power utikio te power tutie ikiamene na rambere Brunandi DMK Kiogora muthinya barigici agwa kethwa akiromba gidegio Senator ne county Meru na uma kethwa akiombana na ndi onire Kiogora DMK ndungamigite ge Senator Meru na inkomenya oni ndina inya na ndina weru wa gutetheria Meru na kugambira into bya Meru bieja aragi Senate na inkwaraniria na nto na janthe guru pole pole tukibanga twitite to once the election kwa unandikira nkera Mugambi no nto noeja baba kirinti ankomba uruma na wore uruma na nte wanda uruma na ya muciari itogwatanira heshima mtu arombe kura ciawe ki heshima onge arombe ciawe mambo itajipanga uko mbele but oni ndeshua I'm going to win that seat otegento ndageria oni nkoba na ndikenda kuonania utongeria kirobisho mwandiki munene agwa muritwitite akethwa agita bara bothe bakurutwa iti nikenda bakuibanga kuma county Embu Tharaka-Nithi na Meru. My office ikambirio coordinate michemanio at our headquarters ya candidates ba kiama kia Abbas ba 2027 bara bakwenda kurungama na tukathithia tuketha twina forum mwingi Tharaka-Nithi nenge Embu county na ratwetha twina big followership na tukaendelea no tukwenda kurecruit kinya officials in all counties kenda twetha twe compliance na manto political parties. Muthuri Murioki Weru TV muthuri wa Kangangi ngekuririkania rwarere turantukuya ro turikuria maoni jaku ijari ku iguru ria nkuchaniri gukujirwa biamene bya gisiasa maoni jaku ijari ku iguru ria nkuchaniri gukujirwa biamene bya gisiasa eta nambere na kwaraniria na botu kukurukira namba yetu ya SMS 23578 amona kinya mitandao yetu yo kinyaniria